Lanjenariba Singhi Yum Lising Manga Sanaba Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan Ayaba Pikre. Kurumjari STB Pau Miyang Tabir Basambu Taramna Ukchari Pau Shandona Pijari. Lesangani Kunhumdagi Me Ahumdagi Tokiba Kangluki Irangna Mayum Makai Laita Badagi Lanjenaduna Lairiba Singhi Kunda Laita Hanaba Pradhan Mantri Awas Yosana Gramin Game Makada Yum Lising Manga Sanaba Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan Ayaba Pikre. Manipuri Chief Minister Yumnam Khemchana New Delhi Dalaiba Union Minister Ge Yumda Unakibada Kanglup ki Irang Asina Sokhalaba Sangidamak Lisingani Kun Manga Lisingani Kun Taruk Shenba Chahi Asigi Oina Anoba Yum Singasi Sananaba Ayaba Pikibani Union Minister Unaba Aduda Deputy Chief Minister Nemcha Kibjen Amasung Losi Diko Sut Loinaki State Asida Mahausagi Tangdu Laitaba Hanjilaknaba Hotnabada Pangbaya Bamateng Pangani Haibagi Tazabasu Piraki Ta Asagi Angan Bada State Government Ki Maikaidagi PMA YG Gi Makada Lanjenariba Singhi Yum Listing Manga Sabinaba Proposal Ama Thakibani. Establishing a sustainable micro enterprises Saibagi Thimda Chief Minister Entrepreneurship Support Scheme CMESS ta Kanaba Fanglaba Beneficiaries Singda Numit Taruk ni Chathagadaba Entrepreneurship Development Program Nilakuthi Food Park ta Laiba MSME Technology Center Imphal Ge Conference Hall da Hodokre Planning Department na Hodokiba Startup Manipur 2.0 ga Mari Lainana MSME Technology Center Imphal na Sinduna EDP program Hodokpagi Tharam Aduda Planning Department ki Director Dr. R.K. Radishana Joint Director Dr. R.K. Tombishana Amadi Hai Somendro Amasung MSME Technology Center Imphal Deputy Director Dr. Sinam Yorien Tomba Mitaina Chingba Sarukya Ke Thoranga Mari Lainana Dr. R.K. Radishana na Phongdokibada Chief Minister Entrepreneurship Support Scheme gi Makada Tongan Betret Singi Beneficiary Jamriga Marifu Manga Romda Numit Tarukni gi Training Piduna Marketing gi Maramda Takpigani Amadi Matau Karamna Makoi na Tausagadariba Tabak Sing Aduda Sentok Lambi Laihanaba Karamna Business Saukat Hangani Haibagi Matangda Wakal Loksing Oinaba Takpi Tambigani. Training sida akoina bank ki maram marketing ki then product ki aduga kamai dana business si dogdoino haibagi idea na singba sugumba se training sida loi pi gani aduga mari lainaba trade singi akoi government ki department ki aduga resource person sing expert sing jo koina kokjai mafam sida training program manung duda moising duna training pibi gani adugi matungda moising je akoina bank ta amuk planning da gi akoina moising je amuk bank ta to kaya badang matang chana matam chana tobum thokpa ithokdang singna kei no adu khangna matungda udam registration tawraba adumba MSME ma ojaro matungda mating thokpa aina ai karba masak sang kangjaba adugi doga ai tawjeriba thabak toramduna maram warga mi kharam ga ju thabak piba ngamba MSME mom oiraknabagi pandamda ariba program chi sinjabani PIB Imphal na Sinduna Kerala da Chatkhiba Manipur ki Paungmi Kangbu na ngarang Kochi Metro Rail Limited na paikhatpa Urban Water Transport ki Kochi Water Metro Yenkre Paungmi Singh Adubo Metro Asaki Managing Director Loknath Behera Director Dr. MP Ram Nabas Sanjay Kumar Chingba Officer Singna Taramna Okay Water Metro System Asaki Matangda Video Presentation Amasu Utki Kochi Water Metro Project Asi Route Tara Manga Khandoktuna Kilometer Humpu Tara Nipan Sangba Network Amana Itha Tara Samnahan Bani Hauzik Fawada Water Metro Asaki Makada High Kuna Sung Terminator Tara Nithoi Mathau Tauri Tim Asina Jiu Tangsu Yengshin Ki Makatana Tim Asina That's Palace Haina Sukhangna Ba Matanchari Palace Su Yenki Hauzik Pangtholiba Manipur University ki first semester examination da Huran ba Icha isu ka Kankhatpagi Mahut Afaba Mahiroi ki Kunai ama semnanaba Thabak oina parkhat piyu haina desamna hari Mahiroi lup asigi cherolamada desam ki thongmi singna university ki examination pangthokliba college singda achamba khongchat amaga loina na chatlui university na examination da aranba tawbagi table ki report pirakani field report tana amana examination dana amani masi invigilator tariba oza singna Mahiroi sing adubu nungsiba sabani masagi fatraba macha adu mimangda puthoktan na ba kupsin ba thawong amani mamangdagi desamna demand tawduna lakpa Manipur University ki examination center singda lauktho u masana masagi college singda taba yaroi
यूनिवर्सिटी दा महैरोय कया थाबा याबा मल्टी एग्जामिनेशन हॉल सानबा वारेप लौ चही 13 एग्जाम फी दगे लाखिबा सनफम कदाई दा चटख्रे यूनिवर्सिटी ना कॉलेज खरादा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हाइना एग्जामिनेशन हॉल सेमगलु एग्जामिनेशन पांगथोकलिंगैदा अतोपा सेमिस्टर अमता लाइरिक तमलमद्रे मसी यूनिवर्सिटी ना महैरोय सिंह दा पीबा चैथेंगनी मरम असिना क्लासरूम की एग्जामिनेशन हॉल गा पुनसिन बयारोय इसाना इसाबु मिनम दबा एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंट्रोलर सिंदा वर्बल और रिटर्न सबमिट तवियु मरम असिना देसामना लेपाक मियामदा अमदी महैरोय सिंदा इसाना इसाबु अचुंबा माइकैदा चटनबा होनबा लेब कुमसी कॉलेज सिंदा खोंबान चेनबा ओजाना मतेंग पांगसिनबा जेरोक्स सेंटर सिंगना पैसा खरगी एग्जाम दा अरानबा पांबै सिजिनबा सौगतपिगनु क्वेश्चन सेटर सिंगना अदोम की महैरोय सिंदा वाहंग पिथोकपा तौबिगनु कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सिंगनासु एग्जाम थागदौरिबा मखोयदा मतेंग पांगनी हाइना लौनम वाहै सिजिनबिगनु देसामदी एजुकेशन हाइबा असिदा मिचंग नत्रगा येकनबा हाइबा अदु लेजते देसामगी क्वालिटी फंगनबा होटनगनी हाइखे हुजिगतेमा ब्रेक अमतंग लौमिनसी होंगलक्लिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल सीजे हॉस्पिटल फ्लांगोलना फेब्रुआरी तारीख 19 हौजदुना कुमंगा फाउबा पांथोकजगदौरिबा फ्री ओपीडी कंसल्टेशन कैंप असिदा मियामना सरुक याबियु डर्मेटोलॉजी ईएनटी आई सर्जरी मेडिसिन गायनेकोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स पीडियाट्रिक्स साइकियाट्री अमदी डेंटल न चिंबा डिपार्टमेंट्स कया असिदा फ्री ओपीडी कंसल्टेशन की खुदोंचाबा पिजरी लोइनाना मेडिसिन सर्जरी अमदी इन्वेस्टिगेशन सिंगदा चादा कुनगी कंसेशन पिजगनी अकुपा मरोगी दमक पिजरीबा नंबर असिदा पाउ फाउबिरकनबा खंगहंजरी मतम की नुंसित नुंसा अमदी अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदी खुबन सिंगबा तत्तन थोहली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदी खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप दादा ये मकी गनो अगर बतामो सिगी यमसे नेक्स्ट टाइम दिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसनदुगम मसिगी युमसिबु असोयनान थोकदबदगी नेक्स्ट टाइम दिना नापसेली नेक्स्ट टाइम ती जुहार हाबदिंग नापथोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट कटोकलतिना बमतमदा बाबांगल अमुक हेना हेंगलदली #TMT strength is in the tree ब्रेक की मतंग मखा तारकपा पाउदा याउसंग कुमहाई के मिंगदा का हेना चादिंग तौबा असि थादोकलसी हाइना समुरौ नावरेम अपुनबा मैरा पाइबी लुक के माइकैदगी फोंदोखरे वाफम असि समुरौ ममांग लैकाइदा लेबा कम्युनिटी हॉलदा समुरौ नावरेम के मैरा पाइबी सिंगी अपुनबा मिफम अमा फमलबा मतुंगदा पाउमी सिंगा उनबदा फोंदोखिबनी लुप असिगी सेक्रेटरी ओइनाम चाउब चनुना लिसंगनी कुनहुमदोगी मे तांग अहुमदगी थोकिबा इरांग असिना मरम ओइरगा अखोगी इकोनॉमी असि मनिंग हल्लगा लैरिबनी अदुगी सुमथक्ता हौजिक फाउबा इरांग असिगी वारोशिन पुरक्ट्री हौजिक असि क्लास 10 11 12 अमदी कॉलेज की सेमेस्टर सिंगी एग्जामिनेशन सिंगसु कन्ना चथरिबा मतम असिदा याउसंगी थाबल चोंगबगी मिंगदा याउसंग मनुंग नत्तबिदा लंबी लमजाउदा थोक्तुना नुपी मचा सिंगना समुरौ नावरेमगी अकोइबा सेल थत्पगी थबकसु तौबिगनु करिगुंबा थाबल चोंगबा तारगसु याउसंग नुमित मंगानी अमसुंग सजिबु चैराउबा नुमित असिदंग चोंगबियु हाइखि कुमहाई हराउदा लमजल तानाबगी महुत्ता तुंगी युम्बिरेल ओइरकदौरिबा अंगांगसिंगदा मतिक साबा सानारोय अमा ओइनबा याउसंगी स्पोर्ट्स लोमदा ममा मपा ओइबसिंगना मित्येंग चंगमिनसि हाइखि महिरोइसिंग हाइबदी मेट्रिक अमसुंग टुएल्व की एग्जाम लेबना मरम मोइरगा हराव कुमहैदा माइ चंगजिन बिदनबा मसिगे लोइनना याउसंग निमि मंगानी असिदा खतंगमक थाबन चोंगबा हराव कुमहै पांथोकपियु निमि मंगानी सिदगी हेना पांथोकलकपा तारगदी मदुदा थोलपा अफफता दायित्व खुदिंगबा मसा मसाना पुजगदबनी मसिगे लोइनना हुजी अखोइगी हराव कुमहैदा थवा याउबिबगी महुत्ता लेकाय लेकायदा क्लब अमसुंग मैरा पाइबिगे कुसमनरगा पांथोकलिबा याउसंग स्पोर्ट असिदा थवा याउसन बिनबा अखोइगी सनालुकी माइकैदगिसु अपिन तौजरी मसिगे लोइनना थाबन चोंगबा मतमदा अरेंबदा पैसा चननबगिदमक्ता अखोइगी फिजंग खनबा
asisu tawbidanabagidamata media gi thongda ningsingjari aduga huji akhoi isa isu singna mama mapa oibasingna masa masa na aber paiduna pesagari kaptuna arembada mapanda pesa thadokhiba asi thingdanabagidamata mama mapa oibasingsu asoba daita lobiyu kumai harauda lamjen tanabagi mahutta tungi yumbi oirakadoriba isa sing asi magi pamjaba masa masagi sanabasingduda matik chaba sanaroi ama oiba ngamnabagidamata yaksang sport thawai yauna pangthok minanabagidamata ngasi samrong naurem apunba maira paibigi saitagi media gi thongda nolongna ningsingjari Aroibada marobe paw mukana pizari. Lanjenari basangi yum listing mga sana na ba Union Agriculture and Rural Development Minister Sibra Singh Chauhan ayaba pikre.